Don arngon nei khasi ki pass ya ka exam SSC CGL Combined Graduate Level Examination kabre jongka central college one fibro season part kijing tip nam ta ka result kabre jongka SSC CGL 2024 kana di final result mo la dabyo ya ka selection post selection ebro la dab select kine te kine ne ki khasi ki bangala ban yo ka kerteng jongki arngot katkum ka judge ka bangala ban itu te ikue cengmla ban yo te kine katkum ka jing yo ka jonga tekane saya show bangan itu ikatan jongki kenmau bagane ka SSC CGL kade jongka central government te bala ban apply ki datang ki bala pas graduate mud BA BSc BCom BTech baro kade ba equivalent ya ka graduate la pas degree kila ban tho igini exam jongka central government mo te show ban itu igini katulop jong gini kala de level 4 shanang te kini kin poi katulop menta kan poi jaka show menta kanang de ka 7 pay commission Shukhin approximate but pay scale but not around 50,000 kan poi. Te by next year ndakila implement yak 8 pay commission katulop jong kini kan poi shaka prapo hajar shaka shilak. Te don lagi jong ki push ki affair la jong wala kan juk level ru te ki don ki poi shilak tamro erata. Te gitu ki bandang stam perkhe ba exam prepare nam ta kini ki exam pule bha yubha shempor asnem naisnem ru mlele tama ele ban trestom. Ekini arngot gerteng manikong Nathan Carsentiu ini kategori ST iyo ya kapus D16 kane kadega postal assistant hikam na kadega post office te ka jaka ban selem temtipre tama kadega ka post pre kadai post selector kadai postal assistant hesle ka postal assistant mar por budget pi laban jit choice untuk preference Tene ba arbade Elmer Chakma Kharkongor. Ini yo te D05 number klare D05 kapus kadai ka sub inspector in narcotic. Kini kerkom ka jingwa information gijonga kini artali te ngayo tangi ne keteng sub inspection of narcotic but te ba mana nikong kode postal assistant. Postal assistant ane sorting assistant kita ini. Ya katulop igini ya kamenta ka approximate umtai sanpo jar but by next pay commission by next year kinsa implement ya kesapen yuba ya katulop kan post ki papo ya shaka shilak te gitu ki bakwa ban yo kam community central government kan mau ban apply di gini ki SSC MTS kabari class 10 pass SSC CH SL de class 12 pass but SSC CGL kadai graduate pass ne degree pass te filap na apply gini man lus nem gini gini post te haban nile ban perkrep halde ban pule kot bah te pinon chance pe banyo la kineru kiyo piro pide banyo tama haban trace tom ha bade tangkan ne ki jumtip kulus bun